Lab Sport Club pa hinpen HSLC sadlang la pen HSSLC sadlang ki undu na tumapan kar cho jai mek ke deng pon Manjalong ke dora khi ta bhata along akile ador ken ajok khur chodur Pini ni jangkar beng long ele yang hoi hini ke bat pon apu thak ning karong kachpi Lakha Krisir Kep Dhansari constituency ke parlo Dardali Monsing Timunga rong along Suri hini reng koira ke thom HSLC sadlang lapen HSSLC sadlang ki unduna tumaphan Pini facilitation program mate karcho jai mek ke dengpon Bang solong mai ka chipam hem phupon me phu pradip rongphar rap kongchun bang Rajen Timung lapen dihin rimbang Monsing Timung Bidisar Abraham Tiso SGB Mohen Timung atum chetong dungsi puthot mai pangcheng ponchulo adun thu labang so mai along ka chetong dun HSLC sadlang lapen HSSLC sadlang ki undun ari soi jang atuma phan ason anong e kapajir pon la supende da phi ka chetong dun al hi sarpo tu mahin pen non ke wang jilang ansu se kachari anathu kapaprang dun thu thekje phan asona bidi sore than mum tekang labang so phi kachari pon mai phu alam the hin pen pajir mi pon si mai sam jin pen kachun pon lo Topini Ladak Monsing Timung Pathua Club Mate Cleared Up Sports Club Club Hemalong Kepat Dopon Niltumla Felicitation Program Metric Lapen la HS ki unau somartum phan Karcho Program Niltum Hinpen Padopon lo Pining Kedamtang first lo Pining bang second lo La Siniltum Labang so Pining Kepat Dopon Labang Kelalo Athe Pininga bang dagnel tu Monsing Timung arong a candidates at kipian penang bong pining percentage bang mesen hasil bang so percentage mesen panajoknel tum club tum sami sining karong lo athema aning kanwang ta do mane inu bang flipipo pene bahini unchot la sona bang nel tum tame pene katikuk do ko joine nel tum ki un pon pedal la sonda do lo kedam tanga bang hoi phis tame aning kanwang tame nang un bom lo ke Charlie ang kung la mitrika ang kung bangke boy phis tame pininga bangke kemi pa mitrika long same bangke pen bang ner kep bang sil kep anke un lo la si yola person anke fast ke wana rings tame do inut la pen baki ke second division lo third bang bahini lo la person la si la bang so Pininga bang kemi parpi ga jok senil tung club bang bong pen methang club fan le do poi phis tame club members tum pen pu sikai sinivest tame chedar pen sitame nil tum pini labang so program bang pachun lo sonak thaksi sekena higher secondary bang tame do labang so higher secondary long tame bang trop la person doji ki un negala ta bang kep do bon Lasi bangke bang bong pen bang trok un lo lasi lasus tamil tum ningarong lo hala dak tami first division ki un tami do baki second lo lasi third tami bahini hadak ta lasi labuson ningarong pen jok nil tum la dak club tum tami kabor ipen pini padolo si ningarong pik labuson jong si rong atok along tami apia budung kabor i along osomar tum same ame thang kabor ipen lapo an rong phan nong mikewan thega por nil tum ningarong pi labang son ning karong pensi nil tum thangnat pimo edet pustame alang tum han pini karchua program ki pado dambang khela hen lasi penana parents tum same aningarong lo labang so nil tum ki bi pon thek po jok alang tum penta akhiro nil tum cha arjulong lo lasi ke wang jelang stame lapo son thak jong si alang li tum hin pen ke charli somar tum pen jong si lapuson rong phan nong me kewan do bom pol tang ten tum an success ta me sen sena program sa me mo ke bang lang sa me kedeng thege phan sanel tum bor iponji
Karbi Anglong Autonomous Council pen ita ador pathik pon lo sita rakhi ita bhata along Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathik ateng pen abat endet labang solong ita ador keso chalan pipon pe rakhi ita along ahem phu Suresh Singh aninghang aling si ita ador ken labang solong ita kenam pon lapen gari ka chowek atum rakhi ita adim aklong an damsi ahok pet alam pen chingki chethandam labang solong manja police station usia tumpenta adimak long palidun herangkia tumpen Suresh Singh aphan lamthek ar jujipu ahut Suresh Singh amethanga gari along charlusi damjui Letum kacing runang ko kala pulau. Patumi malom pe laso rakhi bhata long ita mane ingku ke ingkulo. Ke aprang ahut la council pen daga ceparai tang jitu dordama teng pen bang ke la tuma bisi and that aprang cepatik ke sikaner kebra 70 पैसा माने 8.70 से लातुम cepatik lah sita me inge nona bang ke latum bang ke 950 9.50 sila tumang endat sari no toka ador sila tumang ke endat la supposing ke ako latum ke claim tu bangke la jitu ador pabat lo tala tum chalan nang pia ye dat patumi malam pembang masing ke chalan na long bangke latum tok nang kogi la anador putok nang koi la so alam la masing ke chalan nang pia ye dat lo ke nitum bangke driver tum nitum kisung bangke latum je kumani ita enam tha punang toy po he lasunang toy po sita me ador la antang ho kada ke po poisa nang lo dun po nitum ke thondam po hala tum ki nitum han ke puisa nang puri tu dah ite kolo chalan ke nang tum hada pen la anador pu ite nang tum chalan jong si nang tum wan ve prote nang tum ador ka libo nang tum ki choi phan bo pula ajak tum nang pudet iti sila so han si ni tum mangi dang nang ching room lo je ni tum ke chalan tanang ji la pen ador ko pipo se abisi nang ke inke tene lo yo nang li tum ta thek long ko lai lo chalan lo aprang ke nili tum han son GST nang padhuri re mane ke dam tangar ni patumi pensi la so GST bangke nang padhuri dun si sari no tokan ke Pini ni jangkar biang long dongkamukam arong supi along arni kang sampor phai phom alom BJP District Committee hinpen partir piponsi Amri LA lapen rongkhang LA aing hoi hini ke pabat pona puthak ning karong chipi pon labang solong kachetong dun district BJP kong chunbang sari charson hanse mepu sarudip ronghang lapen dongkamukam town committee ward commissioner sar serongki be sarjintu terang women wing commissioner monbi teron pi atum chetong dun lapen ong dung BJP klembang phubang phetum chetong dun si ningarong chipi pon ringki labang solong kong chunbang richardson hanse mepu Rudip ronghang alang lituma hinpen bang suri sose kachetong arada tumaphan non eprang ke bangji an sose chingthur pon thupo pusi lam chithan chimom pon ijusi apor Narendra Modi jindabad Dr Himanto Biswa Sharma jindabad Dr Tuliram ronghang jindabad BJP jindabad pu ase ke the un an hang taram ponsi insam jinpen chikak pon যিগৰাকী এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাল কাম কৰিছে ভাল কামৰ প্ৰতি তেখেতসকলে ভাল পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বেয়া বুলি তেখেতসকলে ঠেলি কৈ আছে তাৰমানে আপোনালোকে দেখা আপোনালোকে এতিয়া সাংবাদিক বন্ধুসকলকো মই কৈছোঁ আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে আজি উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি কোনোবা ক'ব নোৱাৰে উন্নয়নৰ গতিটো একেবাৰে এদিনতো নহ'ব পাৰে কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা আজি যিহেতু যিমানখিনি আমি উন্নয়ন দেখিছোঁ নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে এইটো সঁহাৰি লৈছে আৰু তেখেতৰ চেষ্টাত তেখেতেও চিন্তা কৰিছে যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত যিহেতু আমাৰ মানে ইয়াৰ যিটো ভৌগোলিক যিটো পৰিসংখ্যা যিহেতু বহুত ডাঙৰ আৰু আমাৰ ইয়াত 2,19,000ৰ অধিক ইয়াত ভোটাৰ্ছ আছে এই 2,19,000ৰ ভোটাৰৰ মানে পৰিৱৰ্তে বিপৰীতে এগৰাকী বিধায়কৰ জৰিয়তে যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগে ইমানখিনি কিজানি হোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি যেহেতু ধৰক 1 লাখ অলপ বেছিকৈ থাকিব এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে উন্নয়নৰ গতিটো আৰু দুগুণে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু একমাত্ৰ সম্ভৱ এইটো আমাৰ
nijang karbiang long bithung reng thama BJP Mondor Committee atumpen Jepatir Piponsi tumprenga hithi BJP asai hemalong kenang sot okran kimijia phan International Yoga Day pu amhang ke thekani pache tondunsi katalon pona jai mek dengpon lapen yoga ke klem kupi kenang sot ma pualam chethan patir pipon lapen labang some along yoga ke klem abe sita chethan pon lapen labang some along hamren district nijang karbiang long BJP amepu Sarodip Ronghang lapen nijang karbiang long BJP Kisan Morcha amepu Sar Miridor Kro lapen bithung reng thama BJP Mondor Committee amepu Sar Tarjen Langthasa Sangpi Mala Doimari atum he hu atum chetong dun lapen bang some ingsam jinpen pajutpon Pusi nilitum public TV karbiang long apherang kelong Sar Dhuniram Teron birta nang pale